Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lakit di napalabas. Aniya? Manang Esther, umay ka umutang itinayon ti pagmatrikula ni Jubing anak mo? Kanabi namin nga, pagbasay mi sa college kitawang mo't mabalin nyo. Ha! Ading ko panghasim. Ureta da ni kayon sa di abroad, nangigkuidikal man nga, nagpawit, iso nga, imayak ta barbaring ko anak no, mapautangan na. Awan ti may puutang ko kayong gamanang. Dagay dyan nga kwarta nga pau-pau iti asawa, kat para laing kada kaming agina. Saan kayo nga maairaman iti anak mo? Ang lang kayo tumad namin. Huh. Umana nga tang naggraduaran ti high school, ti anak mo manang, pagtrabaho mo. Aggasgas na nakalang ti kwarta, o sa Serbina. Andiyan tayo mo. Baka ito no, madamdaman kat mamom nga masikog, na nakinubyo gaya man. Nasa Serbina nga rat, alaman? Manang, Esther, saan ka naging lalaing pa yung nagpakalit sa ti anak mo? Gabot taon tumala babalim mo. Teta, napiyakan niya ka. Adadwa nga anak ko, basbasa ni college. Kaya nadadya asawak nga dadya abroad. Isa nga, mas magkita. Napinas si Balaymi, napinas si Gitarawatek, nagpakulayak pa yung dibuok. Kaya, ano tigil ka makakwarta? Ano nga ti Serbina adin ko, ano tigil ka makakwarta ka, di mo mo tumulong. Kapsat nak, manang nak. Pangasim ka di ay na. Ulitag manang, saan ka mabaling nga pautangan? Tati kwarta, nga gapo iti asawa, kit paralaing kada kami, nga giina, awan ti para keng ka, mawatam. Awang nga rin tinambari nga ako, ano na aramidak, iti dayta nga pangideng ti kapsat ko, manong name. Andalakit nga minin na ti single mami, ako na daw, no single mother. Nabalo ak nga minin manong, karat may sa akong mga sakad, iti panagbiyak mi iti anak ko, ken kayat naman ti makapagturipos. Magusto akong matinteresado nga agbasa manong yung kasano. Pangalak na rin tinayon, ti kwarta nga pagmatrikulan. Aging ka nga digitimit lang naganak kaniyak ti timulong, iti panagbasa o no panagmatrikula ti anak ko manong nili. Ni paitatang, iti lang isuro kanyak no anyat ramidet, tabak malaksid nga agawat ak tilabaak, tinulungan nak pa manong tapno agtarakan at tibaboy, tapno may isakat ko, ti panagbasa ti anak ko nga ni Chubi. Papagayan tingkay ng igan kat may salay nga paset. Ti magasalitaan ni Esther iti Lawag City. Nga dito kat tingkay tumangigan into na alas 12:30 hinggang alas 2. Iti lagip tinapalabas iti Action Radio TCJ Silawag. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2024 o 2025. Nga pagkabakan niyo, iti rinibribo a pisos bawain ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kablawan naman tinaragsak na panagbubuya ka na tayo ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. dita Hawaii. Aurelio Fiesta Jr. Happy watching nga. Kapagayam, digiti premyo, no adaddoy, digiti agbibuya nga kayat naman itim nagisalip. Iti lagip tira palabas kita padada, isanda, digiti true to life success story da. Dato iti grand winner tayo, mga umawat iti 50,000 pesos. Iti first runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award na umawat iti 5,000 pesos. Agsurot kayo. I-computer nyo sa iyo isend iti email address ni mo tibiyang nemiruiz@yahoo.com kung saan kat nemiruiz123@gmail.com. Alright, digiti surat nyo, papagayam, kapag tatakil, digiti premyo, at maawis kayo nga dumungay, ginilagip tinapalaman sa Action Radio, maawis kayo nga kanawin nga agbuyan, dito page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-share, paki-like, paki-follow dito yung page. Kaya no iti YouTube channel ni Paring Ray, iti kay pakabuyaan, ito yung YouTube, no, dito yung video, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, ag-subscribe kayo, papagayan. Ayan, kang ganayon, inal daw nga mabuya yung video, kanito nga page, kanito YouTube channel ni Paring Ray. Okay ba? Okay nga rod. At iti pagayan nyo ni Manong yung anyami, Nemi Ruiz,
Mayroon ba din pag-oras? See you on the another video nga may upload papagayon.